Naša proslavljena glumica Tanja Bošković učestvovaće u šovu Ples sa zvezdama. Glumica Tanja Bošković učestvovaće u show programu Ples sa zvezdama koji uskoro startuje na televiziji Prva. Volim da plešem. Ono što je uopšte iniciralo da razmišljam o tome da prihvatim ovaj posao je da kažem mojim ispisnicima da imam 60 godina, a da se život ne završava, rekla je glumica Prvoj televiziji. Pored glumice Tanje Bošković, u šovu ćemo gledati još komentatora Milojka Pantića, pevačicu Nikoliju Jovanović, voditeljku Katarinu Šišmanović, glumca Ivana Mihajlovića, manekenku Tamaru Paunović, pevača Nigora, glumicu Lenu Bogdanović i kreatora Sašu Vidića.